هر عید میشید ما خوب میخستیم اول تبریک میکرد بعد گذشتن уже عید نمیخوام عید میشه و ما уже غمگین میشه ما یکان کاری بد نکردگیم که در حال ما بخندن شکر خدا چی بده که جای میشینی مرا غیبت میکنی دیگه کار نداری تشکر. سوال دیگر از نو جوان شوید کدام خطایی تو امروز کرده خود را تکرار نمیکنید؟ اولین سوالی ما شروع میشود صحنه بدون بهادر چگونه است؟ تا جای میدونیم شما جدا یعنی در الوهیدگی برای شما شوهر نمیکنید تنها شما کجا کجا میدونی که ما شوهر دارم گویا شما به زندگی شخصی بهادر دخالت کرده باشه. بله شوهر ممکن نمون بهادر درش کرده بعد رنگ دیگرا شوهر ما پوبلیکا کنم ما شوهر دارم ما خیلی در واتساپ گروه مردانه و زنانه شده است و اینجوری میتونن که مرد و جوانان بیکار و این کار شامل شده پول کار کنند. در وقت کم صاحب معاش زیاد شدن میخواهید؟ پس این کار تنها برای شماست. من گنجینه حسن دیرکتور شرکت فابرلیک شما را به گروه خود دعوت میکنم که در یک کاتالوگ صاحب 2 و یا 3 عنوان میگردید. من در قرقیزستان محض عاید به شرکت فابرلیک کورس تکمیل اختصاص گذاشتم. سیستمی که ما در آن کار میکنیم مارکوفکا نیست. کوچه به کوچه فروختن لازم نیست. ساعتها در شبکه‌های اجتماعی نشستن لازم نیست. از سحر تا بگاه کار گفته برآمدن لازم نیست. برای ما تنها تلفن و خواهش کار کردن لازم است و خلاص. در 20 روز شما 2 ساعت وقت جدا میکنید برای کار. ما از روی سیستم کاری سپ فعالیت میکنیم. در گروه ما برنامه‌سازها کار میکنند. از روی برنامه شما میتوانید هویت شخصی خود را آشکار نکرده فعالیتتان را دوام دهید. در قرقیزستان 70% مردها همچون کار علاوه‌ای در شرکت ما کار میکنند. بنابراین نوابسته از جنس شما را به کار دعوت میکنیم. رقم های واتساپ 901 33 90 70. یک سلامی گرم نثار یکویک شما تماشابینی همیشه فعالی کانال مهراب رو. شما خود شاهد هستید که همیشه ما در برنامه‌هایمان ستاره‌های محبوب و مشهور و هنرمندان اصیل رو مهمان می‌سازیم. این نوبت می‌دونید مهمانی برنامه ما کی است؟ از بس که برنامه ما ستاره ریز عنوان دارد، یکی از آوازخوان‌های بسیار محبوب و مشهور و جوان نیز هست. الکی در جوانیش محبوبیت زیاد رو میان جوانان پیدا کرده است. او تنها نیست، اگرچه امروز در برنامه تنها آمده است، ولی الکی با پورگی او رو شما میشناسید و خوب سرودش رو گوش نموده مخلص اشدیش هستید. بهترش خود با چشم خود ببینید که مهمانی ما کیست. شهلابانو دولت و مهمانی ما هستند. خوش آمدید. سلام اکا جان. رحمتی کلام. چی حال دارید؟ سلامتیتون خوب است؟ میبینم نیمت خسته هستید. از توی اومدید؟ از محفلی اومدید؟ بله توی اومدید. چی انرژی صرف می شود وقتی در توی هستید؟ خرسندی دیگران رو دیده شما هم انرژی نمیگیرید؟ یا که برعکس انرژی صرف؟ نه انرژی میگیریم. بهترین. و ما اینجا سوالنامه‌های زیاد جمع آوردیم و سوال‌های به قول اکتوال میخوایم که شما جوابی خوب بدید که تماشابین ما قناعتمند شود. راضی هستید به هر یک سوالی که ما جمع کردیم جواب میگویید؟ بله. اولین سوالی ما شروع می شود صحنه بدون بهادر چگونه است؟ تا جای میدونیم شما جدا یعنی در الوهیدگی پیشرفته ایستادید. بیزی الکی درک کرده در چند روزه که جدا هستی؟ بله بیزی. یعنی چی میخوام فهمم که او در شما چی وای داشت؟ مقصد چی قوت بخشید؟ شما در او چی خوبی داشتید؟ خیلی توی میرفتیم همه طرفه زور یک قناتی با قوت فکر میکردید؟ بله امروز قنات شکست ای بیکی با سببی که سببش رو گفتن نمیتونم. بید هرچی هست اشکر رو گپ میزنید تا جای ما میتونیم گویا شما به زندگی شخصی بهادر دخالت کرده باشه. نه بابشه خیلی گپا نیست ولی سببش رو بد میفهمیم. بید بهترش گپ زنید. اگر شما این روز نمیگویید خواه نخواه بهادر مهمانی برنامه ما میشود. عمل خودش بگوه ایدانی خودش بفهم. این آوازه اساس ندارد؟ نه بابشه خیلی گپا نیست. اما همون چی کار کنید که مقصد همون جنگی بودن شما از بین رود و باز شما به قول آشتیتین؟ شما میخواید که باز یک جا باشید؟ بهادر عینی ما رو در همون دوربین تماشا دارد و شاید همین
احساس دل دلما شما رو بیاوا اگر دلما بیاوا خیر میدونه چه میاوا دلما البته با یک دویتی بهترین نه دیت نه خودش میدونه با یگان توفه بله خودش میدونه بهادر ما به شما توصیه میدیم که شهوت توفه رو نهایت زیاد دوست می‌دارد و یگان توفه عالی درجه اگر شما پیشکش کنید فکر میکنم که اما قهر و غضبش خاموش میشه و باز شما رو در صحنه‌های کلان یکجا می‌بینید این گپ بین من و شما بود هیچ کنافه من هیچ کنافه. سوال دیگر چی عذاب‌ها کشیدید تو اینکه یک استاتوس به خود قبول کنید و شهلا دوا بپوشید شکری خدا تو همین قامدگی من عذاب نکشیدم هم تو اومدید و با خونه هم رسیدید تا اومدم همه چی بگم هم خدا مرا گرفت هم ما راستی گپ عذاب کشیدگی نیستم صنعت вообще سرود و ترانه‌های یگان زیاد مایده سراییده همین ما حافظه شیدم بعد مرا بادر سپانسری کرد вообще عذاب نکشیدم یعنی شما نه نظر کرده خدا اول هستید اوچم سپانسری میکرد بعد بادر سپانسری میکرد حاضر هر دش بود حاضر با اوچم تا قشید بهترین و در حقیقت بهادر به شما یک تلچوک بود یعنی که یک قوه بود که شما پیش رفتن نگرفتید بله ما چه بگم اینم خیلی شیشتگیم همه کار ما خودش میکرد سرودامم ارانژировкамам записмам همین چیزی باشه شما روزی خیلی سیکرت‌های گفته ایستاده دخترهای زیادی که نو در روی صنعت هستن این گپ رو شنیده با بهادر میچسبن و میفهمن که همه کار بهادر میکرده است بیا بهترش بهادر رو مایل آخه هر کس شلو شده نمیتونه هر کس شلو شده نمیتونه بهادر هر کس هم قبول نمیکنه انیل با پولی کلان اگر چشمانش رو نه با قول آی سره برعکس پول میدید که روید از پیشم مرا خودش با پول خریده چرا شعلا با این قدر حسن و جمال شوهر نمیکنه چی پرابلم داره پرابلم ندارم خیر میکنم روزش بیا تو همین قدر سال یا جون علاقه قدی مادر شده ایستاده است برای چی شما شوهر نمیکنید خش ما کجا کجا میدونی که ما شوهر دارم بعد رنگ دیگرا شوهر ما پوبلیکا کنم ما شوهر دارم ما چشم خیلی رسه ما و خیلی ما شکری خدا زندگی آباد دارم یعنی شما مقصد نمیخواهید که حیات شخصی خود رو بین عامه یعنی خلق نمیخوام هر چیزی هست خودم بدانم در اصل دوست داشته که شوهر هست بله شوهر دارم شکر خدا خونه آباد دارم بهترین نه خیلی نمیگم که یکم چی میگن یکم برنامه شما دارید مگر همین سبب شد که شما از بهادر جدا شدید خیلی نمیدونم خیلی ممکن بله شوهر ممکن نمون بهادر درش کرد با حیات شخصی شهلا مداخله کردن نمیخوایم میگم که حیات شخصی باید خودی شخصی کسب باشه مقصد حیات خودی شخصی کسب باشه از این رو سوال دیگر برقصد سرآینده شدن شما رو هر چی دیگر میگویم یعنی که شما برقصد نفری سرآینده شده خیلی چی بگم همه هر خیلی فکر میکنن کسی را چه خیلی فکر میفوره میکنه نه من اوچم میخواست که من سرآینده شوم من میدونم که تئاتر استودیوی پدیده بودم بله خبر داریم وقتم صنعتکار ای وقتش چند سالگی میدیدم خطا نکنم ای صنفی هفتیم بود تئاتر استودیوی پدیده بودم بعد اوچم میگفت خودت صحنه زیبی کارچه ما ترا سپانسری میکنم بیا تو حافظه شما میگفتم مایلی که یک روز دیدم که خودم حافظه شدم اناکون میگفتید اون لحظه برای شما آسان بود که در کلیپ ها رقصگی میکردید در صحنه های کلان همراهی انسامبل پدیده رقصگی اون لحظه برای شما آسان بود شب ها خوب براحت میرفتید یا امروز آوازخوان شدید و همه روزا از خواب محرومید توی با توی میگردید ما خیال میکنم که هر دشمنده آسانه خیلی جایی که پلی به فرگی را چیز بد نمیکنیم پل باشه مهنت میکنیم مهنت بکنی راحت شا میابی خبر داریم که شما رو بیرون از تاجیکستان نیست با توی ها دعوت میکنن راست است البته با ازبکستان چند بار رفتید ازبکستان مسکو بهترین بسیار میریم البته با پول کلان نرمال خیلی
калони бадам не майдаи бадам не. ташаккур. саволи дигар. аз нав ҷавон шавед кадом хатои то имрӯз кардаи худро такрор намекунед? ягон хато кадаги нестам дар ҳаёт. инсони бехато ман ҳозир ами чӣ бигӯм ай ҳаёти худам 100% розӣ. 100% розиям. хато кадаги нестам хиёл мекунам. лекин ҳар як хатои кадагием уро хато намеганда. ӯ одамда дар ҳаёт чӣ мешавад? дарс мешавад. агар мо ҳамура накунем мо намефаҳмем ҳаёта. ман хиёл мекунам хато кадаги нестам. яҳьёҷон уже ситора аст. наметарсед ки рӯзе мегӯяд модар саҳнаро бас кун, бачаҳои ҷураам механданд? ман ягон кори бад накадагим ку дар ҳоли ман биханданд. шукри худо раҳи хуба интихоб кадагиам. наоборот бачаи ман ай пишти ман мефахрад. ҳозирам дар ҳама ҷо учои ман шалло давлат вай гуфта фахр мекунад. не мега хай мега аяҷон кай ки ман калон шавам шумо бас кунед санъата. шумо чӣ мегӯед дар ҷавоб? ман майли мекунам бачаҷон ту кай ки мара мехӯронӣ мепӯшонӣ калон шудӣ плёвак шудӣ ба ман бас мекунам. яъне ки шумо ваъда додед ки бас мекунед? бале ака ӯ намега ки бас кун. дӯстони азиз, агар мехоҳед ки барномаҳои мо зуд бо чеҳраҳои номдору номварзи кишварамон пешкаши шумо гардад, пас аз шумо як хоҳиш: авиакассаи манижа авиакассаи мост. бемалол шумо метавонед ки билет харидорӣ намоед бо нархи арзон. скидка ҳам доред. шахсоне ки аз хати граница гузаштан мехоҳанд ба компанияи баха муроҷиат намоед. компанияи боваринок аст. ӯ нағз мебинад беҳтарин санъати мара. шарти мо саҳнабозӣ аст. тасаввур кунед ки баъди 10 сол ман яҳьёям бачи калон шудам, 18 сола 19 сола ва хатогӣ бисёр мекунам, ба хона дер мебиёям, телефон дар дастам рӯзи дароз бо арӯсҳо чахчах мекунам. ҳамин чизҳо дар чашми шумо бад менамояд ва шумо ҳамчун модар чанд гапаки обдор ба ман бигӯед. ба мардум дилам зади хай гуфтен. худатонро ба даст гиред. ман яҳьё ба хона дер омадам. яъне калон шуде. оча фарёд кардӣ? ман қадди қарим яъҷон гап намезанам. чо кардам оча? хай дер омадӣ, мара гӯш накардӣ, телефон ман набардоштӣ. охи ҷураҳом наравам мегӯян ки ту намебироӣ, ту худта гирифтӣ, ту пулдорита нишон медиҳӣ. ба хотири сухани ҷураҳом мерам оча. мара очам ҷанг мекуна, очам хона мекуна, очам ждар дора. ту медонӣ ки то ту хона набиёй ман хона мерам. назиқ мешам би ту. аҳмада бин, ана ӯ ҷовид абин мегӯян ки мо нораг мерем варзоб мерем, ту қати мо намери, пул надорӣ, ай пулут метарсӣ. мара виҷдонам азоб метиҳад ки агар май чизе меган намеган ту гапи очата бигӣ. хай очаҷон, дигар гапи шуморо мегирам намерам. ҳамаи ҷураҳомаку рӯи хати сиёда мепартам. не хати ҷурот гап зан. не ки қатишон нара ҳар ҷо дер набиё. оча охи ҳамунам оча доранд, ҳамунам ота доранд. охи авоям очошон мемонад ки мераванд ку. чӣ? бихе шопара биёр. тез бихе ҷон. ман кида гап задестам? гапи мара дитанак бихе. аввал гӯ ки ман мебахшум, оштӣ мешавам гӯ. ман мерам меёрам. мебахшӣ ман. бо мекунӣ ҳамин кора? дигар аз гапи ту берун намебурам. тамом. аз хати кашидат берун намебурам. зану метӣ? зану майл мед. оли мебинам. майл. бо духтари холаи бунафша ман не. кира мегирӣ бо? як нағзидаи худ ман. майл. раҳмат оча. ин қадар очаи меҳрубон, ин қадар очае ки нози фарзандро мебардорад. аҳсан мегӯям ба шаҳлобонон ки бо як муомилаи хуб дили фарзандро шумо ба фикрам келендор шавед бурд мекунед. ман келендор шам дар болои сарам ҷӯш мекунам. мегӯянд ки бисёр хуб бикунӣ толи сарут мебароянд. нашавад ки бо аз дар берун кунад хонаи пиронсолон барам партоям. ба вақте хиштовани мешам ки келинам бема як рӯз наметавона истода. беҳтарин мо низ дуо мекунем ки яҳьёҷон калон шавад, оилаи обод, оилаи солим ташкил кунад ва модарашро хуб нигоҳубин кунад. мегузарем ба саволномаи дигар. шаҳлобону, дар ҳақиқат шумо қоил шуда метавонед ки баҳодур барои шумо як шонае буд ки имрӯз бидуни вай шонаи шумо шикастааст? ё ин ки не? бо баҳодур гуфтан гирам. чаро номи баҳодурро мегирем шумо ғамгин мешавед ба ҷое ки асабӣ шавед ё ин ки худро хеле сарбаландона нишон диҳед баръакс мешавед? баҳодур ман дар ягон кори бад накарда ки ман асабӣ шавам.
боре дучор шудед ягон туи маракаб якҷо будед ҳо мо ҳар шанбе якшанбе мисли пешина неа занг мезанед ягон чӣ мепурсед ҳар рӯз занг мезанад ҳар рӯз занг мезанад биёед як шарт аст шумо метавонед рӯз дар барнома ба Баҳодур Ҷураев занг занед ва ошкоро гӯед ки дар ҳар ҷое мешинӣ номи маро нагир ба ман кордор нашав ҳарчи аз номи ман гап назан вай номи мара дар ягон ҷо намегирад ягон кас номи мара бигира наоборот бо вай мебахшед ин шарт аст ин шарт аст ман мехоҳам эмоцияи Баҳодурро ман чӣ хел медонам ки вай чӣ хеле одамай бо ман хеле саволаш мо эмоцияи Баҳодурро дар тариқи телефон мехоҳем бишнавем ки ӯ бо шумо чӣ мегӯяд шумо аз шумо қадар гап гуфтам ҳар ҷо мешинӣ аз номи ман гап назан ҳарчи гап назан гапи худта гап зан ҳамин қа гап мушкил аст ҳаминро гуфтам пас занг назано занг занед ин шарт аст шумо бояд ягон шарти дигар мо мехоҳем ки Баҳодур не ман занг намезанам шаҳлобону шумо занг мезанед ака чӣ ҷанҷоли вазин байни шумо гузаштааст ки 10 сатон пеш намеравад не охи занг намезанам ягон шарти дигар чи занг занед хуб мешавад баъдан мегӯем ки мо дар барнома қарор дорем озизи тамошобини азиз ба Баҳодур занг мезанад гуфтаҳои моро мерасонад кани бинем Баҳодур ҷанг мешавад гапи хуб мегӯяд эмоцияшро санҷида мехоҳад рафтем ховай чӣ намебардора алло ҷон ассалом алайкум ассалом чӣ буда ки ҷой мешинӣ мара ғайбат мекунӣ дигар кор надорӣ нафаҳмидам мегӯм чӣ буда ки ҷой мешинӣ фақат мара ғайбат мекунӣ дигар кор надорӣ чӣ фақат язисӣ ҳо дар ҷое мешинем чӣ дар ки ҷое мешинӣ мара ғайбат мекунӣ девонаӣ чӣ хел девонаи мохӣ мараам хеле хабарҳоро расондан ки инам хеле Баҳодур тура ғайбат кардиста тари гуфтиста ӯ тари гуфтиста чиқадр сар дорам метахоза медонӣ ки мара филма чӣ ба ғайбат кардӣ пишта ғайбат мекарда гира ман медонӣ ки чӣ кор мекунам фаҳмидем ин барнома сози назан саломатия созам азур мазур ман амҷа як барнома овардиам на ҳамҷа хита ғайбат кардиста фақат савол дар бораи хита ман ҳайрон шудам гуфтам чӣ на салом на алек сози хубӣ нест як бораи хеле пешан кунӣ чӣ кадаи ази мебурам ай барнома занг мезанам на пешам одам буд майли гуфтам оли чӣ майли ози бубурам занг мезанам офарин ташаккур мегӯем ба шаҳло ки аз ӯҳдаи нақши мо баромадан дар воқеъ як савол ба сарам омад саҳна сурудхонӣ ё ки студия ки ҳастед якҷои ҳастед албатта гап мегурезад шумо ҷанг мешавед мо ҷанг медонед чӣ хеле например ман мегӯм ин мира ман мекунам ин мега ира ман мекунам баъд ман қар мекунам ва мега майли гапита мо ягон чи дар хели ҷанг намешавем яъне ки шумо бо анамун нозу қаҳратон метавонед ки як қар мекунам ба ҳадаф расонед беҳтарин қар мекунам там вообще ҷанг нест духтарон ҳамеша ба навозиши падар ниёз доранд падарон низ духтаронро зиёд дӯст медоранд назар ба писарон шумо аз падар ки имрӯз дар қайди ҳаёт нестанд чӣ хотира доред ва он рӯзҳоро ба ёд оварда ғамгин мешавед чӣ дар бораи падар савол додаед мехоҳам ки анамун дарде ки дар дили шумо нуҳуфтааст ошкоро ҳарф занед то мардум бифаҳманд имрӯз дар тамошобини мо падарашро аз даст додааст ё ин ки духтарони зиёд падарашонро дӯст медоранд анамун муҳаббату анамун хотираҳое ки аз падар доштед метавонед қисса кунед падарро дӯст медоштед сахт пазмон мешудед вақте аз кор дер меомад сараи хоб мехистим занг мезадам аз кор меомад шидат мекардам чӣ меовард барои ноздонаи худ барои духтараки худ ҳама вақт шумо дар дасти падар ҳамон чиро мебинед чизе ки ман мехоҳам ман фақат 24 соат қайд дадам бу чӣ хотираҳо буданд ҳамин
خاطره ای پدرم بسیار همین کلمه هم خاطره فقط ای پدرم خاطره بسیار دارم لیکن درباره پدر یکم سرود فهم درباره پدر باشه بخشخ من قبیده نمیتونم پدر چی سخن ها گفته بود که در یاد شما مانده است؟ لقب مانده بود؟ فقط همه سخناش بهترین بود فقط مرا تعریف میکرد مرا بچه میگفت من وقتی پدرم گذشت بخش 1 سال به خود نبودم لیکن حاضرم درباره پدر یگان سرود گوش کنم یا درباره پدر گپ زنم نمیتونم کنم چند مدت شد پدر نیستن؟ 7 سال شد 7 سال شد 7 سال شما یگان روز فراموش نکردید به پدری رو همه وقت در یاد پدری من پدری بود که او را فراموش کرده هم نمیشود بهترین بود روی دست میبرداشت و تماشا میبود با کتفانش управление гайда کار میکرد هر سر خواب میخستم управление гайда کار میکرد هر سر خواب میخستم راست پیش پدر میرفت هر سر با میامدم با میرفتم نمیتونستم هر اید میشید ما خواب میخستم اول تبریک میکرد بعد گذشتن уже ایدن نمیخوام اید میشه و ما уже غمگین میشه به پدری زندگی در نظر شهرام چگونه است؟ نه ارکای پدرم بودم کنده ارکای پدرم بودم من خیلی ارکای بد بودم وقت پدرم گذشت ما کنده شکستم میم خیلی شکستم که امروز جای پدر رو کمی هم باشد کی پر کرده است از فرزندان پدر؟ هیچ پر کردن نمیتونم جای پدری من بهترین بود جای پدری من هیچ پر کردن نمیتونم شهلا جان خودتان رو به دست گرفت در حقیقت ما نمیخواستیم در رفت برنامه با نمون سوزش دل شما نمک جوشیم عذر زیاد میخوایم که شما این روز علم کرد درد کشیدید و امروز اشک ریختید روحی پدر شد باشد خداوند از پدر شما راضی باشد و خدا کند که دخترشون یعنی که نامبردار یا نام پدر باشد و در زندگی در حیات موفق باشد غمگین نشوید شهلا جان و تماشاگران عزیز اگرچه برنامه ما حالا هم تماشاوی نداشت سوالهای زیاده بودن ولی به خاطر که شهلا خود را به دست گرفته نتوانست و بسیار گریه کرد ما میخوایم برنامه رو در همین جا حسنی انجام بخشیم و این بود تماشاگران عزیز برنامه ستاره ریس مهمان برنامه ما بودن شهلا دولت‌آور اگر سوال دارید اگر میخواهید نفر دیگر مهمانی برنامه ما شود در کامنتر نویسید ما در نزدیکترین فرصت برنامه و دعوت خواهیم کرد تنسیت خاطر جمع خانه آباد و موفق باشید خیر